Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Wal maqalatur rabi'atu utawi iki ku maqalah kang kaping 4. Rupane ana Utsman radhiyallahu anhu saking Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, muga-muga paring ridha sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Utsman. Rupane dawuh man tarakad dunya ahabbahullahu ta'ala wa man tarakadz dzunuba ahabbahul malaikah li'annahu yat'abu in li'annahu la yat'abul katabah alladzina yaktubuna as-sayyi'ah wa man hasama at-tama' 'anil muslimin ahabbahul muslimin li'annahu la yukaddiru qulubahum. Wa man lan sing sapane wong taroka kang lamun ninggal sapa si man ninggal adzunuba. Wa man lan sing sapane wong taroka kang lamun ninggal sapa si man ad-dunya ninggal ing donya. Gambare ninggal bi an aqalla kelawan yento nyetitikaken sapa si man nyetitikno asyiba'a ing wareg, asyiba'a ing wareg, wal akla lan ing mangan, wa abghadha lan sengit sapa si man sengit athana'a ing pengalem, thana pengalem minan nasi saking para manungsa. Ahabbahu mongko demen hu ing man sapa Allahu taala Gusti Allah taala li'annahu krana sak temene iman iku tarokah ninggal sapa si iman ninggal ar-riya'a ing riya wat tafakhura lan ninggal ing napa niku wau angga-anggaan. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu arda adabu badapan berempan nasihat di antarepon. Sepertama man tarakad dunya, serana orang ninggal dunya. Orang ninggal dunya ni benih ta'alaq. Orang ninggal dunya ni ke benih tak ndek ke anak. Karena dunya ni ke sini benih peseto, anak pun termasuk dunya. Kendaraan dunya, PC dunya, sabar tekel dunya, keng anak pun dunya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Dunya ni kayak sana banyak. Orang tak ada ke dunya, orang ni ke dunya benar berarti tak alakoh, tak keluarga, tak usaha. Serana orang ni ke dunya maksudnya bi an aqalla syiba'ah wal akla wa abghadats sana. Saya kocak orang ninggal dunya nikah gambarna iki kak dinto dengan cara tak nyak banyak ngakan, tak nyak banyak kenyang. Ngakan mun ngakan nah. Keng kenyang agile eyokor cukup untuk ngeseen tabuk nikah tak sampai kenyang sarah. Wal akla juga masa konek ngakan, benih tak oleh ngakan king tak nyak banyak ngakan. Kimun odi per pokok ngakan perlona ngakan, ya tak ada teh orang mak. Etek yang ngakan, ketang banyak ngakan, gojo lebih banyak dari manusia. King manusia beri akal pikiran tining Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seninggal dunya ngak nikah, maksudnya masa konek ngakan. Masa kau nek kenyang aqalla syiba wal akla, terlalu kenyang terlalu banyak ngakan dak kesehatan juga tak bagus. Sebab orang nun banyak ngakan banyak teh dunga
Mul banyak tedunga, banyak lopan nah. Lupa ke Gusti Allah. Lapar bahaya, ada tabu, bisa penyakit lambung. Mun lapar teti eyokor. Dari masa kira aku lebih sambian tak termasuk orang kekenyangan, ben tak termasuk banyak ngakan. Silahkan ngakan, kamu mau dididik ngakan, gulaku ngakan, benar-benar laku ngakan, duhur ngakan, mari duhur ngakan, asar ngakan, mari maghrib ngakan, mari esa ngakan. Aja colok apa molen sih asli ini aja. Cereng tabun manusiane ke kene. Benih tak boleh ngakan, beli na boleh, cek salah paham. Silahkan ada silahkan berusaha, silahkan tabuk dek SN, keng cuma atur. Karena tabuk ni kesena telok pak. Seperapat kang kui deeren, seperapat kang kui enoman, seperapat kang kui tetimpa. Benih tadi telok. Seperapat kang kui deeren, seperapat kang kui enoman, seperapat neka kang kui kotoran, seperapat kang kui anyabeh. Jadi sehat ka orang. Cole ya se kakanan melolo. Wah akhirnya esene nyabeh, ese kakanan. Tak ning nyabah lias tapeke. Esene tabu tak atur sebab namarkeun gaule bermanci dengan ngaji ni kaperlona supaya oneng tabu ni kecok terus ieu see. Benih tak oleh ngakan, king cek kapiaki deeren nikah. Markana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada bu, deerna orang dua cukup orang telok. Deerna orang telok, deerna orang telok cukup orang empat. Sambung muda deeren cukup kang goreng dua, sambung cukup kang goreng telok nikah. Lebih barokah. Kenyangnya serak senika nikah. Mulai kau tibi sepereng ke tibiin setalam ke tibi sekejap kira lapar boleh aja. Lembut dan lembut tak sehat. Arab kebunyaan ngakan. Lemon odik pokok ngakan kita ada teh orang pak. Hayawan no yang ngakan, mon odin perlu ngakan tandi tocuan. Oleh karena kadin to debune Sayyidina Utsman neka sepertama ningkel dunya kak dinto engki kak dinto mesekone kenyang, mesekone ada benih tak oleh kenyang, benih tak oleh kenyang, benih tak oleh ada keng mesekone sehingga kalau dengan ting pun lapar, kalau dengan bisa mikir de orang saya kelaparan. Kanjeng Nabi ini kak meleh senika, mon kenyang asyukur ke Gusti Allah, mon lapar ibadah ke Gusti Allah. Kenyang saare, lapar saare, kenyang saare, lapar dua are. Neka sifat Gusti ben kebedek na Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nomor 2, orang tanda ketunya neka wa abghadu tsana'i minan nas. Tak seneng posi orang. Tak seneng yalem orang. Aneke sifat orang saya tanda ketunya. Engki sira orang saya tak seneng yalem. Sira orang saya tak seneng poci. Padahal poci ini kesepatot kun cuma moci dekat Gusti Allah. Mun sampean moci dekat gunung ku betapa indahnya gunung dia pemandangan nah. Padahal gunung ini kan hanya ciptaan sepatot poci Gusti Allah nyiptake gunung. Sampean gawo dekat air terjun karena tegih dari atas turun ke bawah sehingga pemandangan ini menakjubkan. Kulit sampean lopah padahal air terjun ni ke makhluk beda sak ke air terjun Gusti Allah sepatot ke gawo aceling tasik luas hebat saknya mata tasik riah macam-macam hayawan cuko dalam padahal Gusti Allah saya makanin cuko saya ngebay tasik saya ngebay cuko Gusti Allah sepatot ke gawo karena kulit sampean ni kan lopah de sak ke cuma ngan gulman jenengan saya yabes nika makhluk tak ngabes de al khaliq hanya terpesona terpukau gawo de ciptaan-ciptaan meloloh tapi tak pernah gawo de ke penciptana sehingga cuma ngelem ke makhluk ngelem de ka bayi kebayan tapi tak ngelem de sak kebayi de ke Allah Subhanahu wa taala. Mula orang nika apa sih sepatut yalem diri guli sambian nika? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Manusia ni kan apa sepatut yalem? Ciptaaki dari mana? Dari mana? Benih dari mesik. Dari mana guli sambian ni ka? Awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Akhir guli sambian ni ka dadi betang. Apa saya yalem? Mun Gusti Allah yalem pantas.
Gusti Allah sepatut epoci, pantas segala puji bagi Allah. Sepatut epoci cuma Gusti Allah. Sepatut ialem cuma Gusti Allah. Ke mula manusia seneng ialem beni angguya ibadah terus ialem mah. Asodako terus ialem mah. Ngaji terus ialem mah. Haji umrah terus ialem mah. Esena terus ialem melolo. Kun karo terus ialem tok dia ibadah na. Apa luan juta. Kun karo ngak ni ke melolo tojuk na orang gila. Kun karo terus ialem tok ni ke tojuk na. Maka ada sepatut ialem kecuali Allah Subhanahu wa taala sepatut ialem. Mun syariat apa saya ialem apa? Cecil napa saya ialem ah? Mata na mulka, mata kuli bi sampean keluar bila, bi mata na embi kala. Mata na embi cetok kakan bi kecap nyaman. Mata na geni ko saya sing nyetok. Mata lik bilik dia. Apa saya ialem dari mata kuli bi sampean? Apa saya ialem dari abak kuli sampean? Apa sepatut ialem, Pak? Kolek polen mulus. Cabi kolen sampai kalah kok. Kolen sampai bede pengepul bede ceregen. Kolek sampai ni kala bede pengepul sampean ajual kolen sampai paju bede norjo ni kah. Saya tukang dari kolen sampai mon kolen sampean ser. Esek ke kolen sampean. Kebe nampah. Kebe dompet tak kening, kebe jidor tak kening, kebe jaket itu tak kening. Kolen kalah. Nyari pon sambian sekecamatan Wonorejo ni kah? Nyari reng binu sepaling ratin, sepaling mulus, sepaling bagus body na, betes cakalan ceklong ke dalam. Sare nyari, cek nyari betes sebeng je kake. Nyari betes sepaling ceklong de dalam. Kebe ke pasar Norjo ni. Huta tak kira baju. Pendingan kibi sokona sape, sokona embi, paju pak. Beda bakso kikil, kacang hijau kikil, rujak kikil, kekel je baju, soko jua. Sokona embi, sokona sape, kekel lagi ni kau seher sama dia. Masalah ceklung, masalah dalam je, dia tak baju. Lah apa sih patut dia lembak? Sering, cipta aki dari mana? Akhir jadi betak kok manusia ni kan? Maka mon orang ni pun tak seneng ialem, kulit sampai ni kan tak imbang. Mon cacat orang tak terima, padahal kenyataan. Oh cerai, berdiri si ngocak kaki. Siapa ngocak kok cerai? Oh tak gena, padahal pacar tak gena. Siapa ngocak tak gena? Iya entar boleh ngocak tak gena. Kurang ajar. Makeket boleh ngocak tak gena pak. Padahal tak gena ungku. Cecil ngocak gena, masih tak gena neng. Arab mata entar do orang si ngocak. Cak dah iya kaki. Cak ngocak engkau gena, kok orang tak gena? Ha ada orang ngocak ngamuk pola ni ngocak orang gena. Padahal tak gena ongku, kulisan ini tak imbang, mone cacat orang tak terima. Padahal pacet kenyataan nengak nikah, mone yalem orang neng, padahal tak cocok di kenyataan nah. Lah orang saya ninggal dunia nikah, tandanya berdua. Napa? Tak pate seneng kenyang, tak pate banyak ngakan. Singke ayatur esena tabu nikah bene kun cuma tabun tok saya yatur ibadene ayatur cuken bene pokok kenyang tapi yatur si adeur penekah si adeur penekah si halal si barokah, maka berarti orang ini termasuk nikal dunya. Wa abghadal sana'i minan nas, bentak seneng ayalem bi manusia ba tak seneng ayalem ni mereka sampean mau yalem bi orang cek neng seneng apa boleh saya ngalem beriadan sambian ngocak cak terus lagi sampean mun gelem ialem bi orang ni kah sampean neng ialem orang padahal sampean bede ya dan sampean berarti ini ke sampean paten king tak sadar sampean paten ni sekejap ki sampean apa saya paten iman saya paten sehingga karena sampean pun terbuai kelaban pujian daripada manusia sehingga ibadah karena manusia kapi ngaji karena manusia sodakon manusia dakwan karena manusia karena sampean seneng dengan kimun ialem bi orang. Mohon Gusti Allah ya lem pantas. Mohon Kanjeng Nabi ya lem pantas pak. Kanjeng Nabi manusia sesoce. Tandi dosa pantas. Mohon kulit sampai apa sepatut ya lem ada potongan saya lem ada. Secara zahir, secara batin sobung berkena sampai mohon ya lem orang cek gelem. Cek seneng mohon ya lem orang nikah. Karena orang ngalem ya dan orang apa boleh depan berarti epatiin secara tidak langsung secara napa nek sekonek sampai paten sekejap lagi
Mun ya alam ni keluar kabeh. Anu keluar rokon. Anu keluar boleh ngakan. Seneng malam are ngak gunggung ngak kanak nek kenean melolo. Dan tek ya alam. Ya alam gelem ngakan. Ya alam gelem ngaji. Wah nanti alaman melolo. Nah, mun beda orang dua nikah. Man taraka dunya, orang siningkel dunya. Yakni sekira orang kelak tak banyak ngakan, tak banyak kenyang, ben tak senang aleman, ahabbahullahu taala, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bakal cinta ada orang nikah. Gusti Allah bakal cinta. Apa sebab orang nak make kecintaan bi Gusti Allah? Li'annahu taraka riya'a wat tafakhura, karena orang nikah meninggalkan sifat-sifat riya, meninggalkan sifat-sifat geanggeun tafakhur. Riya nikah sebab apa? Mak orang riya karena teroyalem aja. Hubbus sana, senang ayalem, senang epoci, sehingga aban riya. Lah riya ni kepada bi syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu adna riya syirkun. Paling rendah riya ni ke syirik. Sambian tak nyembah berhala, kulibi sambian tak nyembah areh, tak nyembah kaju, tak nyembah patung, tak nyembah dekat masih wallah, tak nyembah dek selain Gusti Allah. Keng orang mun ibadah dekat Gusti Allah cuma tocukna tak karena Gusti Allah, teroya lema karena manusia. Ya syirik je mana? Berarti ibadah tak karena Gusti Allah. Ibadah ke Gusti Allah, keng tak karena Gusti Allah. Ada riya syirkun, can Kanjeng Nabi. Paling rendah riya ane ke syirik ponan ke Gusti Allah. Berarti nyembah tak karena Gusti Allah. Saya tak ndik sifat nikah, mau tak perangi penyakit nikah Pak. Riya ni kebaca penyakit manusia. Seneng alam, seneng epoci. Wattafakhura ben orang nikah mula ningke laki kut sekut kenyang ben ningke laki kut sekut ada ben tak seneng alam, berarti orang nikah ningke laki tafakhur keanggaan. Orang keanggaan ni bisa kelaban ilmu. Orang keanggaan tafakhur ni bisa kelaban anak. Orang keanggaan ni bahkan bisa kelaban nasab orang keanggaan ni Pak. Mung karo ilmu na beun seberempah. Mun nasab kakeh nasab apa? Dunya na beun seberempah. Tafakhur. Aneka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala maenga dekat kaul mancinengan tentang kehidupan dunia nikah, bahwa kehidupan dunia nikah adalah hanya sifat dan mainan. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون خطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Ta'ala tabu i'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya, hanya saja kehidupan dunia. In masuk ke mazaidah ni ke faedahna lil hasar, hanya saja kehidupan dunia ni kedebun Gusti Allah. Laibun en mainan, walahun hanya banyak lupa en mainan Pak. Dunia ni bene tembak ongku bak tembakan, bene odi di odien dunia ni odi ni kuku ning akhirat, nyaman ni kuku nyaman ning akhirat, nyaman ning dunia ni congocoh. Bada orang sosana sekecek, bada orang nyaman sekecek, tak seterus seorang seneng ni kening dunia. Laibun walahun wazinatun, orang ini kan hanya sekedar berhias. Orang kafir ni kan di dunia cuma kebai hiasan melolo, cuma kebai nang senengan melolo. Adapun orang Islam mestinya saya beri kelebihan dunia bi Gusti Allah untuk sedekah, untuk infak, untuk jihad fi sabilillah, untuk membantu fuqara wal masakin. Adapun orang kafir kisah ni kemunan dunia nak hanya sekedar ekebai napanya mana ekebai perhiasan melolo hazina. Lah neka siapa tu orang-orang kafir, siapa tu orang Islam bila beri dunia bi Gusti Allah bene kebai zina, bene kebai perhiasan melolo, tapi akan kui ibadah dekat Gusti Allah, kebai sarana, kebai lantaran untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala.
wa tafakhurun bainakum. Tunya ni ke esena tafakhur, gaanggeun Pak, bainakum di antara kaulabeun panjenengan. Sandi tunya kebe gaanggeun tunyana. Sebenyaanan kebe gaanggeun benyaanan. Sandi jabatan gaanggeun bi jabatana. Wa tafakhurun bainakum. Padahal ada sepatot yang gaaki dari kaulabeun panjenengan. Mula orang andi penyakit, mula andi napanya mana andi sifat dua nikah, engki beneka tak sekut ngakan, tak sekut kenyang, ben tak seneng eyalem. Berarti ini keltunya pasti kecintai bi Gusti Allah. Kebaliknya berarti orang neka napa? Engki beneka tak andi sifat riya, tak andi sifat sombong. Tapi sebaliknya mula orang neka seneng eyalem, bunyak ngakan, bunyak kenyang, berarti orang neka odin tafakhur cukan riya. Odin cuma esena sombong, odin cuma kebagaan meloloh. Oleh karena itu hadirin, saya sangat batin kawan panjenengan, neka peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa takatsurun fil amwali wal aulad. Odin intinya karo hanya memperbanyak, memperkaya, wal aulad cuma memperbanyak anak, keng anak ada sira karuan. Neka aja orang kafir. Cuma gauk ka ocen ni kala, sebeden ni ka, sekecek buton-buon pada biru, mare biru koneng, mare koneng kepak mate. Sedangkan yang akhirat sediaki bi Gusti Allah wa maghfiratun minallahi wa ridwan, pengapuran Gusti Allah ben keridhaan Gusti Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan di atas dunia illa mata', kecuali hiasan al-ghurur, semenipu. Jabatan tak giba mate. Anak ternyata mon tak pelak, mon tak soleh, tak bisa bolong sampai ke akhirat. Kendaraan apesa, dunia apesa kepi, kecuali amal seta apesa. Oleh karena itu hindarin banyak ngakan, banyak kenyang, ben hindarin tafakhur gaanggeun. Mula kuli sampean belajar tadi sifat dua nikah, maka bi Gusti Allah bekal cinta nah. Anapa? Sebab kalau macam dengan tarkur riya wa tafakhur, ningkel penyakit riya ben ningkel gaanggeun. Nah, nikah orang tafakhur nikah mungkin bangga kelaban jam'iyah nah, bangga kelaban partayah, bangga kelaban macam-macam, bisa tafakhur, bisa kelaban ilmu, bisa kelaban nasab, bisa kelaban tunya ben saesena. Hadirin saya sangat penting mojaki aneka nasihat sepertama dari Sayyidina Uthman ibn Affan. Termuka kauluman jenengan, cawakinah dari penyakit-penyakit ateh sa'roba riya sombong nikah betafakhur ben gaanggeun beneka. Amin Allahumma. Matermuka kauluman jenengan teti orang-orang saya kecintain ben Gusti Allah, teti orang saya cinta ke Gusti Allah, ben teti orang-orang saya kecintain dening Allah Subhanahu wa taala. Wa man taraka dzunub ahabbahul malaikah wallahu a'lam bissawab. Afdalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.